افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌ها در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. سلام نمیره‌های بیبی. انا باز وقتی افسانه خوانی رسید. این شب من به شما از افسانه های خلق تاجیک یک افسانه عجایب و غرایبی فرهاد و شیرین را میخوانم. افسانه فرهاد و شیرین. یک زمانه در یکی از دره‌های خوش آب و هوا و زیبا طبیعت قطارکوه‌های حصار در نزدیکی های دهه قرطاق شیرین نام دختر زندگی میکرد. شیرین چون گل خوشروی بود، چهره همچون خورشید جهانتاب، چشمانی شهلای سحر انگیز، زلفانی جنگیله سیاه مشکین، قد و قامتی مفزون داشت. دختری نازنین با پدر و مادر سالخورده خود در قلعه با شکوه و مستحکم استقامت میکرد که در نشیبی کوه واقع شده، دیوارهایش بلندی سنگین و دروازه‌اش از پولاد بود. شیرین هر پگاه از قلعه برآمده منظره دلاویز ساحل دریا، دهه سبز و خرم قرطاق و باغ‌های غرق میوه اطراف آن را با کمال شوق تماشا می‌کرد و لذت می‌برد. او را بخصوص تماشای دریای شخابی که از بین قطارکوه‌های حصار سر زده، چشمه‌های زلال را به خود گرفته، به سوی کیشزارهای وادی زرخیز حصار می‌شتابید، شاد و مفتون می‌کرد. شیرین به لب دریا فرآمده از هوای جان بخش ساحل نفس گرفته و جست و خیز موج‌های دریا دور و دراز چشم دوخته به سرود بی آخری آن گوش می انداخت. آوازه حسن بی همتای شیرین به تدریج عالم را می گرفت. از هر طرف خواستگارهای نامدار، شاهان و شاهزادگان، وزیران و وزیرزادگان آمدن گرفتند، اما شیرین به هیچ کدامی آنها رضایت نمیداد. یک روز پدر و مادرش مصلحت کردند و مادرش به شیرین گفت: دختر جان عزیزم، هر روز برایت خواستگارها می آیند. تو آخر اکنون خرد نیستی. شکر کن که به سن عروسی رسیده ای. ما هم به امید فرزند کلان کردیم که توی تماشای تو را کنیم و خاطر جمع شدیم. شیرین این گپ را شنویده به خیال رفت و بعد سر برداشته گفت: مادر جان، من به جوانی میرسم که در دوام یک شب جوی کنده به قلعه‌مون آب برآرد و اطراف قلعه ما را آباد و سبز و خرم کند. پدر و مادرش این شرط دختر را به خواستگارها رسانیدند. خواستگارها از دامن امید خود دست کشیده پراکنده شده رفتند. در همان نزدیکی ها در یکی از دهه ها فرهاد نام چوپان پسر زندگی میکرد. فرهاد مور شیرین را دیده اسیر عشق او شده بود، ولی به شیرین طلبگار بودن شاهزادگان و وزیر و وزیرزادگان را دیده این شیرین این خیل آدمانی نامدار آمده به من مگر التفات میکند گفته محبت او را در دل نگه می داشت. فرهاد شرط شیرین را شنویده کلند و میتین خود را گرفته به اجرای این شرط دشوار کمر بسته. از جایی که بلندی دریا با بلندی قلعه برابر می شد،
ба кандани ҷӯй шурӯъ кард ва дар як муддати кӯтоҳ ҷӯйи дарозе кофт ва кӯҳро шикоф карда ҷӯй гузаронида ба қалъаи Ширин наздик бурд. овозаи корнамоии Фарҳод ба гӯши яке аз хостгорҳои Ширин, шоҳзодаи маккор Хисрав расид. Хисрав дар оташи рашку ҳасад сӯхта ба сӯи қаратоғ шитофт ва низ ба иҷрои шарти Ширин сай кард. аммо шоҳзода, ки дар умри худ ба даст ғайр аз шамшеру ханҷари тез олоти дигаре нагирифта буд, қадре ҷӯй канду хаста шуду ба тарафи Фарҳод чашм дӯхт. дид, ки Фарҳод ба қалъа мерасад. маъюс шуда аз кор даст кашид, вале оташи рашку ҳасад дар синааш забона зад. ӯ ба ғазаб омада қарор дод, ки ба Фарҳод зарба занад. дар ин ҳол роҳи фиребро пеш гирифта ба надимонаш фармуд, ки як даста бурьё оварда аз ҷои ба ҷӯйканӣ шурӯъ кардаи ӯ то наздикиҳои қалъаи Ширин паҳн кунанд. баъд аз ин як ошнои деринаш кампири золро ба пеши худ хонда фармуд, ки рафта ба Ширину Фарҳод хабар диҳанд, ки Хисрав ҳамин замон шартро иҷро мекунад. кампир асо ба даст шоду хандон ба пеши Ширин омада гуфт: духтари азизам, шоҳзодаи номдор Хисрав шарти туро иҷро мекунад. ана баромада худат бин. маҳтоб шаб буд. бурьёҳои дарозу каҷу килеб чида шуда нури моҳи пурраро акс карда чун ҷӯйбори оби равон метобиданд. Ширин аз сари девори қалъа нигоҳ карда дид, ки дар ҳақиқат ҷӯйи равон ба сӯи қалъа наздик шудааст. хурсанд шуда рӯи пурчини камбирро буса карду гуфт: эй модари хушхабар, рав ба шоҳзодаи Хисрав бигӯй, ки агар ҷӯй то саҳар ба қалъа расад, ман аз они вай мешавам. кампир табассум карда ларзону азсозанон ба пеши Фарҳод омада: то беҳуда ҷон макан, эй Фарҳод, гуфт. лаби Ширин ба коми Хисрав шуд. чӣ? пурсид Фарҳод, сари ба обу арақ ғӯтидаи худро боло карда. ту чӣ гуфта истодаӣ? лаби Ширин ба коми Хисрав шуд, мегӯям, гуфт кампир. ана нигоҳ кун. кампир ҷӯи аз бурьёро нишон дод. Фарҳод нигоҳ карда тобиши ҷӯи ба қалъа наздик шударо дид. чӣ? магар Хисрав ба ин зудӣ ҷӯй баровард? пурсид Фарҳод. бале, баровард, ҷавоб дод кампир. Фарҳоди паҳлавон чун шер ғурида ва чун бед аз шамоли самум ларзида: не, бе Ширин зиндагӣ ба ман заҳр аст гӯён, бо тамоми қувват метини нӯктезашро ба ҷабинаш зад ва ғарқи хун ба замин афтод. ҳамин вақт маҳтоб ба қафои кӯҳи Қаратоғ фаромаду бурьёҳои Хисрав дигар ҷило надоданд ва баробари ин офтоби бахту ҳаёти Фарҳоди рӯзнодида дар паси абри тираи рашку ҳасад ғайб зад. Ширин саҳари аз хоб бедор шуда ба умиди дидани ҷӯи Хисрав хурсанд аз қалъа баромад, вале баромаду аз ҷӯй осоре надид. ба ҳайрат афтода он тарафтар рафт, ки чӯпон писар дар лаби ҷӯйборе бо dastoни тавонокандааш оғӯштаи хун хобидааст. ин дам макри Хисрав ба Ширини нозанин маълум шуд. духтаре ба доми фиреб афтода ба сари мурдаи Фарҳоди далер нишаста зор гирья кард. ба Хисрави фиребгар лаънатҳо бихонанду кирдори ӯро барои тамоми халқ эълон кунанд. гирья карда мегуфт ӯ: баъд аз ин фоҷиа
شیرین اختیار شوهر نکرد و تا ایام پیریش به یاد فرهاد نامراد عمر بسر بود. انا این بود افسانه فرهاد و شیرین. اصلا کنی بیبی برای یکایکی شما خواب شیرین خواهانم. با شما بودم بیبی افسانه‌گویتان براحت بانو. افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. خوابتون شیرین برد